Assalamu alaikum kardeşler. El Kelimatu fi Fiqhi Duat yani kitabımızı devam ettiğimiz. Bu kitaptın avtörü Abdurazak ibn Abdülmuhsin el-Bedr degan büyük galim. Hem bu galimnin kitabın Ramazan turasında biz sizden bilen okuyup çıktık. Şul kişinin galimnin ikinci kitabı. Oşu hadiste tuktagaynyk. Bütagizge Allah Teala cevap bire duasına, evet. Eğer kişi aşıkmaha degen. Nime ol aşığı? Buna şunu anlattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakul şul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hudu yakulu da'utu felem yustecib li. Kişi eğer aythati min dua kıldım ol lakin mine cevap kilmeni. Min dua kıldım lakin mine cevap kilmeni. Tiha kişi demek ol duasında aşıkkan. Ve yakulu aleyhissalatu vesselam. İkinci bir hadiste şolay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta la yezalu yustecabu lil abdi ma lem yed'u bi ismin ev qatiyati rahimin ma lem yesta'cil. Kişiye duasına cevap kilip tura. Eğer illetik eğer günah turahında dua kılmaha yati tuğanlık gipterin özü turahında bulmaha hem aşıkmaha. Mana şu üstüne bana atta bütken elbette bunda kardeşler şunla anlar gerek mana en birinci söz aytılgan bitinde eğer günah bulmaha kişinin tege horagan talap etken neme günah bulmaha şuluk vaqtda ikincisi mana ötürden hukuk ayta evet tuğanlık gipterin özü tip ayrım ifke alıngan tuğanlık gipterin özü de ol günah bitinde. Niyesін tevde günah değil şunan tuğanlık gipterin özü ol tağı ifke alına ayrım. Şuluk neme bitinde günah. Bu kardeşler Arap dilinde şunu bir uzunselik eğer evet nindeydir düyüm nemenen hun birey mahsus neme ifke alıngan iken demek şul ne aşa sara aşa höylevsi kişi bunun ehemmiyetini көрһәтә. Yani tuğanlık yiplerin özü nitiklim korkunuz günah buluğun көрһәтер onu tağla ayırım ifke algan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlar көп. Kimdir tege günah neme horap yavuzluk dilep dua kıla iken evet. Allah Teala cevap vermeydi. Şuğa ne? Cevap kilip tura eğer bu günah bulmaha tuğanlık yiplerin özü bulmaha hem ul kavalanmaha. Kıskaha bunda yavuz korkunuz nasar nemelerge Allah Teala cevap vermey. Hem bu ıslap da gazil. Şulay buha bütün dünya yokka sığır ine, yemerilir ine. Çünkü en korkunuz yavuz kişiler üzerinin aleyhinde kutus kız tileklerin tiley başlahalar, bütün öyle Allah Teala cevap bire başlaha bu dünyadan birine öyle kalmay. Mana karagız tire yakka. Nindigine kişiler yok. Irtege irkine koyhan. Evet, mümkünsüzlikler bu ha ellense tapkır ядерный bomba kullanır yine. Mana şuğa ne? Allah Teala cevap bire eğer doğan günah bulmaha, tuğanlık iplerin özü bulmaha hem kavalanmaha kişi. Kıyla ya Resulallah. Horagandar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü ilse mel isti'cal. Anime bula ol aşığı kavalanı. Kale. Aytkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakulu kad da'utu ve kad da'ut. Felem erra yestecibu li. Min tay dua kıldım. Lakin kurmenim mine cevap kilgenin. Eğer kişi şulayt ve aythayvet. Feyestahsiru inde zalika ve yeda'u dua. Hem şu vaxtda uzun tege hasret isinde toya hem duahın taşlay. Mana kişi şulay buha Allah Teala onday duaga cevap vermey. Biz ayttık bitinde. Duaga Allah Teala her vakit cevap bire. Lakin ol nindi cevap bula. Eğer kim buna aldığı derslerde karagan ifley. Lakin tağı inşallah hatırlatırız. Ve lihâza الواجب على المسلم التضرع وكثرة الإلحاح. Şuğa Müslüman yalvarıp horarga tıyış كثرة الإلحاح
күп итеп ныҡышырға тейеш. Вәл мунажа, мөнәжәттәрен, Алла Тәғәлә менән һөйләшеүҙәрен үткәрергә тейеш. Вәс-суәлу баъда суәл, ват-талабу баъда талаб. Һорау артынан һорау, талап артынан талап әйтергә тейеш. وهو على ثقة بإجابة الله. Һәм ул тулыһынса ышанырға тейеш Алла Тәғәләнең яуабына. Ләһу ва тәхҡиҡиһи лираджаиһи ва иътаиһи лиссуълиһи. Һәм уның өмөтөн тормошҡа ашырғанын тип ышанырға тейеш, шиге булырға тейеш. Һәм Алла Тәғәлә уның һорағанын биргән тип ул ышанырға тейеш ти. Арттабан ошо 41-нсе биттә беҙ әле хуфиятан тигән һүҙ аятта, ибет, шым ғына, йәшерен. Хафи ул йәшерен тигән һүҙ, ибет. Хафия тимәк йәшенде. Хуфиятан тигән һүҙ доғала ошо хуфия тигән нәмә булырға тейеш. Йәшерен. Нимә ул? Һәҙә дабитун минәд дауабитил мухиммә фид-дуа. Мөһим забиттарҙың, яғни нормаларҙың береһе ошо хуфия, йәшерен тигән нәмә. Ән якуна дуаука бәйнәка ва бәйналлах. Һинең доғаң үҙең менән һәм Алла Тәғәлә менән араһында ғына булырға тейеш ти. Субхана ва тәғәлә. Тәсәлуллаһа бәйнәка ва бәйнәһу мунаҗатан. Һин теге Алла Тәғәләнән һорайһың, үҙең һәм уның араһында ғына мөнәжәт рәүешендә, яғни шым ғына һөйләшеп. وَلِذَلِكَ لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابَةُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ وَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ قَالَ لَهُمْ. Бер көн сәхәбәләр Пәйғәмбәребеҙ менән саллаллаху алейһи ва сәлләм сәфәрҙә булғанда тауыштарын ныҡ итеп күтәргәндәр ти, ибет, тәкбир менән. Һәм ул Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейһи ва сәлләм сәхәбәләргә нимә тигән? Әйюһән-нас ирбау аля анфусикум. Эй кешеләр, үҙегеҙ менән еңел булығыҙ, яғни үҙегеҙҙе йәлләгеҙ тигән мәғәнәлә. Иннакум ләйсә тәдъуна ас-самма вәлә ғаибан. Һеҙ бит һаңғырау, я ҡайҙалыр ғәйеп булған затты саҡырмайһығыҙ. Яғни Аллаһ һаңғырау түгел. Ипләп, ирбау аля анфусикум. Ипләп. Иннакум тәдъуна самиан ҡарибан ва һуа маъакум. Һеҙ бит ишетеүсе, яҡын Раббығыҙҙы саҡыраһығыҙ. Һәм ул һеҙҙең менән тигән. Шулай, теге доғала ҡысҡырып, кеше ишетерлек итеп шулай үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе бөтөн донъяға күрһәтеп доға ҡылырға кәрәкмәй, шым ғына булырға тейеш. Фәд-дуа мунаҗатун бәйнәл абд ва бәйналлаһ. Доға ти ул ҡол һәм Аллаһ Тәғәлә араһында булған шым ғына һөйләшеү булырға тейеш. Хуфиятан, йәшерен. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رضي الله عنه. Хасан Басри тигән бөйөк ғалим, тәбиғиндәрҙән бит инде, ебет. Билдәле, мәшһүр шәхес шул әйткән. Лaqad adrakna aqwaman. Беҙ шундай ҡәүемдәрҙе күрҙек. ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. Ер йөҙөндә ниндәйҙер теге шым ғына эшләнә торған эш булһа, улар уны бер ҡасан да күрһәтмәнеләр ти. Мына шул ҡыҙыҡ нәмә, ебет. وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَمَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ. Мосолмандар теге доғала тырышып теләктәрен әйтә торҙолар, һәм уларҙан бер тауыш та ишетелмәне. Ин кана илля һәмсан бәйнәһум. Ул шыбырлау ғына була торғайны доғалары. Бәйнәһум ва бәйнә раббиһим. Шул кешеләр һәм Алла Тәғәлә араһында. Зәликә анна Аллаһ Тәғәлә яҡул. Сөнки Алла Тәғәлә әйткән бит. Уду раббакум тадарруан ва хуфия. Раббығыҙҙы саҡырығыҙ, ялварып һәм шым ғына. Ана шулай. Был да мөһим шарттарҙың береһе. Доғаны теге ҡысҡырып, бөтөн донъяға ишеттереп,
әйтергә кәрәкмәй. Һеҙ һәм Алла Тәғәлә араһында гына булһын, шым гына булһын, ләкин ныҡышып, ялварып һорағыҙ. Ләкин барыбер кешеләргә белдертмәй.